ini seng samani sal all session 2026-27 pore mungne ceng samani salo ini phai manjak paika cinoro nograi pokrengai mai manjak paika eba chief guest hisabe manjak paika cini madam ketal cini MDC madam Gita Deborma tebe phai manjak paika guest of honor ngai gnei cini James Deborma tai cini Jiten Deborma ge jeng tini Don Bosco ningai jeng jot toluk rokno khaka hamya paro cini okatal pore mong bisini ceng samani salo belai ke jeng khatung laijak oro omahai Don Bosco roko jot to program no rut sawina aboni live ma krinjak oro tini live ma han hai ceng sapika gatham MDC phai tini o pandana ceng sari phaika jeng jot to cini ma pasong cini student rokno khaka hamya paro jotono kaham krengkai o bisio o pore mong bisio jotono kaham krengkai pas na bagai tai joto kaham krengkai tungai ma bupa taku ko tai joto cini kurahani di pasar ko ya parai cini cibaya paro Don Bosco kai rai mandai ni jotono hambai klum good morning jotono hambai good morning to all respected principal teachers and my dear student and sister, my dear sisters. Today we are gathered here for the oath taking ceremony, a proud moment when we entrust our student leaders with responsibility and honor. My dear friends and students, leadership is not about the badge that you wear just now, but the example you set. Our now head boy, head girls, prefect, the house captain are chosen because we trust you to serve, not to rule. Okay? To our new leaders, take this responsibility with pride and humility. Be fair, be kind, and be the voice of your fellow students. Lead by only action, not just by words. Ani khachuksa serengnai jogrok serengnai ro nornang sana pusumu noro je responsibility tini rezak pani abono kaham ke nadi be kind mundi chorai kaham mundi norok ni sak bai thani bagiya jeng jara leadership khlainai ro buini bagai जों सामं खालायनो नांगौ दौ बुजिखादो हा बो बुजि बुइनि बागै जों सामं खालायनाय बाट जों শুধু কম বাইয়া তামो बाय खालायनाय सामं बाय बुजिखा जोंनि सामं खाहामना नांनाय सार खालायना नांनाय जोंनि स्कुल जोंनि Don Bosco स्कुलनो जों बुमं खालायना नांनाय जों स्कुलनि प्राइड होना नांनाय प्राउड फिल खालायना नांनाय स्कुलनि कामनि बागै वानसंना नांनाय साइड बाय साइड निजेनि फिउचार नो गाहाम खालायनायनि बागै साकमा थारनाय आं क्लियर देखायनो गोनां न बो बुजिखानिको हा जतरा बुजिमाखा ओके सो फिउचाराव जों गावनो नासिनि दङ नरबो कायसे गाहाम स्कुलाव जेरकम लिडार खा स्कुलाव जेरकम लिडारशिप खायनो सक्सेसफुल खा अब हके one day you become a society leader साजानो बाहायनो society नि excellent leader good leader गाहाम leader आंनि मांनाय am I clear बुजिरि मानखादा जतो बुजिमाखा
Okay, and the Bishop Cox Sagla. Congratulations to all my dear students. And I believe in you. Make us proud that Don Bosco School will be bright. Now, in the school, table, kecung, bright and so thank you. God bless you. Hambai. Good morning. Belai ke hambai. Hambai maru. Tini oze nangkuk mani. Inauguration ceremony. Come sini swearing ceremony. Hambai maru sini father. On nangkuk mani. Importance hello. Tini anu invite khaimani bagai. Hambai maru joto teachers, joto faculties ni borok rok. Hambai maru te joto students rok. Next generations, sini future, sini upcoming leaders. Joto students rok no hambai. Taiba hambai maru joto phaimanjak phainai sini tini on akupmani program and especially belai kani khabai khubbai hambai honorable MDC Pekwajala Janmojoy Nagorni sini Madam Gita bono belai kani khabai khubbai hambai hambai maru brother Jiten boto thakpai kya honorable MDC sini Mandai Pulipurni tai joto phaimanjak phainai thinini on nangkuk mani salo norok jotodona hamjakma ani torok theke chibai tini norok no jagawa asukjak nugui ang thasingo ani students life no se mutuman se haisi Sengbo ekta time students ni haikya. Tini honorable MDC Madam angbo bini students no haisi ekta time o the students ni life the tini no asugui tongmani khnawui tongmani obo blai ke sini life of precious time kane angka mone khayo haisi tangi hinkai Zenor tini students ni tini asugui tongo, seringui tongo. Amo jotono one day you will all remember it. Proud feel khani na rokhaisi. O day rokno no miss khani haisi. Muitu mane haisi. Zenor tini friends by share khai tongo. Norok tini school haikangke many things norok learn khayu. Overall sini jibono sini life once again norok muitu mane obono miss khaine haisi students sudo matro classroom sunani sinia you all will have big dreams to become someone future ro haisi tini hai jorawang muitu mano the great leaders of say for example of APJ Abdul Kalam. Once upon a time, Sri APJ Abdul Kalam bo newspaper of say buno phalo newspaper of distribute khayo. Kintu Tamil Nadu high state ni kaisa sikon sa para Malaysia ram azagawa asaye bini dreams bini wat sukmani bini iman always no high to money by bo jesek pan struggle into bini life bo bus kango him ka haisi and last thing kita wono ka sir bini hard work bini dedication bini dreams bini self belief last thing APJ Abdul Kalam high normal simple borok tini bo president of India anka how many of you know APJ Abdul Kalam Sabsabarok Saiman, Kevin Saiman, Zes Saimanero Kisayang Tisala.
Sao Simon? Yes, no. Tini great borono, great leaders ro, success borono, borok nibo, kuno ekta special, engi borok asai paimani ahesi. But tamu borok no special kaikan ke, borok ni belief, borok ni hard work, borok ni dedication, borok struggle mani porebo, they never give up. So great success unzak borono, successful borono, great borono. Aboya ze boro why someone failing ya. They also fail in their life, but they never choose to give up. Sini students life rogobo oba haino. Buskang is hello struggle finite. Buskang is hello at some point of time you will feel yourself giving up. But as a person, sini bukhano crack ba finite. Sini parents, the sini bagi sacrifice khaye. Norok ni bagai, society ni bagai. There's always encourage khai tongo. Borok ni dreams no some fulfill ma khai nai. Borok ni bukhano some subaya kare, bus kang ni saloma gok nai. And I know norok joto ni bukhawo, norok joto ni busago, our abilities tongo haisi. So bus kang ni salo, over high time of challenges in Taipano, some landmark never give up. Example of Thomas Sini, Albert Edison song, example of Colonel Sanders song, example of many great leaders I see. Borok, Jepuro Bongi life, career journey, Borok Chekha. Many times Borok failing I see. Colonel Sanders, 1009 times for failing Kaisi, they gave Sinimani. But whenever he fails, Botamus new things and Serenitongo, lessons Serenitongo, last digi, but give up Riyama by, hard work like Tomabai, self-belief in Mabai. Tini the world knows about KFC. Right? Tini Sun Prime Minister Narendra Modi ni kokno no sanaba ekta time botabo tongmani sar opsi phalzamani kintu Prime Minister Narendra Modi sa phalmani bisingo bini hard work bini belief all the time bo de hard work khai samong khaima bai sak no poito khaima bai give up riyangma bai tini he became the Prime Minister of India. The world democracy is one of the largest 142 crore prime ministers sini bong kaisi. There are so many thousands and thousands examples. Tini bo tong haisi. Gabo ni bagai, dear students, sung bus kani salo, sung ma gok nai, ma him nai, tai jese pano success indi. Tomorrow you may go to Chennai, you may be somewhere else in Delhi. You may become an IS officer, you may become an engineer, but remember always where you came from. Ze zagani paimani, zenini identity, zenini sinimu, always know, sung oborok no, mutu pogyakari sung tongani nai haisi. Tini chikon village ni, great borok ni manukai. Norok tini mandaya pori taptini salsa grading mang lagda. Mana. Noni khona ngang khanaya ko. Loud. Mana. Yes. Norok go salsa great borok engi manai haisi. So aboni bagino tini hai salo angasuk norok ni time nagla tangi hikai norok ni the important tini the tongmani abo norok tai bo buskang wa go goi khlai nai tai buskang ni salo sumtai bo malai nai and anytime norok help na khangke sungbai connect ni mano tai norok ni ideas ro share khai mano tai always know
be proud nongi sak no haisi tai bise ang kokbara sagla blai ke hambai invite klaimani bagi especially sini father sini teachers okno tai all the students okno hai no hai ani kha kaham ya fari norok ni future ro ago gui norok tebo bright ni ni sawino ani kokno orono no thaka blai ke hambai thank you. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।